ade ko jonni lawo mi jogito ɗum ɗon kono ko wowlata piri ƴettirɗum lan ɗo ɗum ko a 1 million ɗum noon timmata ko demi hoyɓe jonnata mi muñño ɗon no yahoy ɗo noon nde ñandeje o inni noon mbaji andi goɗɗo inni lawo ka ñannejo mi ƴiye o ko ñande o ko mi ñannejo min mi hulay ñande min mi hulay ñande mi wonata ɗum si mi woni ñannejo ɓiɓɓe am ɓella yiɗi ɓe na ɗum mi ñamay ɓe goɗɗo wonay ñande tu ñama ɓiɓɓe mum ɓe no gerdete wo sa inni miɗo ñawdi ta ñanne o ñaman ko gonga ñawdago ñanne o menen ɗum no ga ñamay ɗum yimɓe fiɗay ɗum goɗɗo dabare korte sa inni ɗum haray la ñawdi e ɗum ɗon on la ñawdu ɗum kono wongo ñande Allah e fanitere waɗan ɗo min mi wonta ñande la ñawno noon ta ñanne ñaman donc na ñande na mi ñanne komo wi yo ñamu tawa ƴiye mi andano woɓɓe ɓe gara ko kañum woni ñanne on faale la ñamude tawa natata nawna kañum noon wona yiltugol e an inna ko min ara ko kañum tigi wonno bon ɗum tawiɗa boni de a inni ara e an wawata tinude la tawi ka bonɗo ñamowo fiɗowo a wi ara e an a tinata de a yiltitoto nawna an joni noon goɗɗum go waddano kanko ha affaire soirée o boni hakkude mon Aliou Kanté o yilti o innil kadi wo mi yeyi ɗo soirée ji ɗiɗi tati wo yimɓe ɓen innimo haɗi mi naata ka soirée ɓay mi minnila mari jinnaji tati woɓe ala natude hande jinnaji an ɗin sunnata soirée on e hoore maɓɓe boati on woyo mi yoɓan hoore am mi hoota mi yoɓani hoore an ɗon e mbuuɗi Allah walli nde la yaa ɗum haɗa la yoɓori arsande poose fi si welali on tigi accitirilan no accitori o haɗa mi yoɓay wonde Allah yoɓi jelo Allah yoɓi 200 000 Allah yoɓi ka jiifa fiisimi komi en fita toon tawi welo yaali on tigi accitirilan ni haɗa mi artay voilà mi yoɓani hoore am mi arti iwde on tuma noon o ala noddude la lewru lebbi ɗiɗi noddali o hay fuy joni noon komi falandude kanko mi naniri innugo komi ñannejo innugo goɗɗo sowdikemo mari jinnaji tati ako ɗon dari wo affaire jinnaji ɗi woɗi sunna e boîte to yo yimɓe ɓen inni natata ka nder boîte hande jinnaji an ɗin sunnata soirée on e hoore maɓɓe ɗum noon hara nder toon no heewi tew areni yimɓe ɓe donc on noon anon ɗum ila ɗum joni on ala gollude on ɗon kadi yaari no ha ñande go tawi mbuuɗi seeɗa ko duwalan jonnude no ɗuuɗi gokku kono mi alamo ƴentude ta o monota yimɓe inno o noon no yiɗi mbuuɗi oɗo kadi ɓe fallodiri fi mbuuɗi ɓa o innoy so yeeyoyi auto um makko kum o jonnayla luttuɗi ɗi kono min mi ƴantali tigi tigi ko ɓurla muusude koko innilan goɗɗo innilan komi ñannejo o inni mi yimi gimi ɗin kadi mi innilan mari jinna ɓen inni natata nde soirée on heewata mi tawi oɗo kan nandi mi mettitimo est ce que on ɗum woni ɗin piiji o holantalan ɗum haala o mi tawi non non iwde toon komi arti noddali kadi deƴƴi on ɗon min ari ha ɗon wono abbo pas pa joni so ñewi ɗon maintenant mboma par ce que mboma kadi ko ɗum wadde jamano wiide o mboma no ñamma mbuuɗi no ɗon on kadi mi ɗon kadi gonga mi wata toñitade mi watamo toñude ko boma ari filmi ha Habibou Fatako addanilan 10 millions ko on noon feri ha ɗum furñiti on addanilan 10 millions boma kadi innilan no jonna 1 million 500 wo o reway pita o sooda danki o addanammi fi ɓeygu an ɗum ɗon no watanoki o soodano o ari ɗum ɗon o addali watanoki meɗe yiidude noon min fijida kono min noon hari mi seytinali fi hon ɗum ɓayi ko kanko feri ha 10 millions ari mi tawi hay simi ƴantali ɗum ɗon tawi kanko ko 1 million 500 o jogui tawmi hay simi ƴantalimo ɗum ɗon donc o wino o sooday danki o adda o jonna ɓeygu makko ila ɗum o soodali ni o winno o sooday mbuuɗi ɗin ndemo arde me yiida o sooday danki kin pita o addana ɓeygu an laati noon o addali o soodali kono kanko so iwi o enfitama ko amen bantingel ga o aray ha ɗo hiwrolan winna nombaji mayyaden ko suware min na andela ronki nombaji sa tawali aray mi seytini mi yaha mi tawamo ka boati min fijida ha rompa o lima mbuuɗi o kammi wonde 200 000 o kammi so o enfitama ko amen ɗo ko ha ɗo woniri ko ɗum haɗi mi ƴanta inde ɗiɗa mbuuɗi kankan noon o jonnalilan nde o inni e hin kono noon o wowlanilam o jogilan 1 million 500 o sooday danki pita o addaki min kadi mi ƴantali ɓay 10 million aranilan ko Habibou akkino hakke an ko honɗum okkodirɗa wo ko fi mbuuɗi waɗata ko honno probléme ma o an ko ko fi mbuuɗi honto probléme o woni anda ko mbo yaltini mbuuɗi o yaltinɗo mbuuɗi hakkude mumen e sattini ɗum ɗaɓi on question noon ko honɗum waɗi an ko okkodirɗa wo ko fi mbuuɗi waɗata on momi hukkodiri o ko fi mbuuɗi wala ko tuɓay o humpa honno yariri a yiɗo mbi hakkille ɓawi ɗo humpa a yiɗo mbuuɗi an feƴƴiti ka ko honɗon probléme ma o ɗo dey la yiɗi mbuuɗi de min nata o e ɓayɗe reni ko ɗum wona ɗaɓɓede min ni ɗo mi yiɗa mbuuɗi yimɓe jalay la yiɗi mbuuɗi de la yiɗi mbuuɗi kono ɓayari ɗo humpa wota fanke tum mi andon no yariri fi noon ɗum ɗon ɓe ñamiri ɗi min naalilam moni min naali yoɓe yoɓu ɗum
Ok, ɓay ko wolu gonga. Donc il n'y a pas de problème. Vous l'avez compris parce que diamant no wide wo ko woni wide buma no nyamo ma 1,500,000. Donc ala watta ngila de dani buma ko karamu ko kumaluru. Dani ngila la hakil. La famille kanko musique makko nyande. Maintenant min ko mi fala ene ando maji fendo musique ma ay guitar mi ko set musique me yimitaw menen Amadou Amulo set musique me ko di me jogi fala tayado andi tina musique ma gota après continuer interview. Ne yibi do musique goto 1 2 3 4 5 Mr. Wule nombaji ndara ɓeyda artiste de lagine ko hombo moni nombaji ko hombo moni nombaji ko mi woni nombaji ko ndara ɓeyda ɓuranimmi joma zadji sappaɗi joma bagje sappaɗe joma senji ɗaɓɓaɗi joma paɗe zarje joma gikke jarama Amadou Amulo a jarama Mamou Gongore salminama Pita e Bantingel sannama Labe Kasare ko en goto lagine fop ko en goto e morceau si a anda andata si a anda laawi alan koto miɗo mari moto miɗo mari oto jiwo labaɗo arutiro ɗen photo hey kanjiwo awa bunguyo mi jejima awa murtinam mi suttima jinnaji ɗin tolnima miɗo yiɗuma poma daru ɓeyda 1 2 3 I love all people. Voilà, I like all man. C'est bien. Pambel, I did it. Voilà. You alright? You feel okay? Fine. You feel well? Yes. Big up yourself. Donc mi andi do joni musique mani ay guitar li maintenant nombaji hande men déplace ki men wi ko na kri men ari ha kama do fiyo émission parce que andi ko fiyo ndum meden andi fiyo ndo hida songi situation o moƴƴa ala fade hebuda ko feƴƴinira joni non ko mi fala andude hande an nombaji ka wonda do ko honɗum ɓurɗa falede hiɗa fala fuɗɗitagol carrière musical ma on ka ko coiffe ngol ɓuranma ko honɗum ɓuranma hande kadi no ɗo joni ɓay ko wolugonga on hakkude an e Allah on meɗe wawi golludude la wawi golludude men fuɗɗito golle ɗen fuɗɗa gollude hombo fuɗɗoɗa e hombo e año hombo min e Amulo ko minen attino fuɗɗude innugol men jokka e woɓɓe goo ɓolɗay par ce que ara e woɓɓe goo kadi no huuli argo ƴettanmi ɗon ko Amulo attino waɗa e goƴƴo gaƴƴa lekki menen fuɗɗodirɓe ɓen yo men jokkodir Aboutou un instant donc si je comprends bien hiɗa fala hande fuɗɗitagol golle maɗe a ñamadou Amulo min e Amadou Amulo mi wawi fuɗɗitade golle ɗen joni rasisiɓe ma egiriɓe goo ma seytaneji ɓurɗi ɗin ɗi pottinama ƴuynayɓe wowla piiji kojon kadiam pottinama mais yi iwde min e ɓo komi waɗi conséquence a ɗi wolunoɗi ɗum fof ala taƴitirde ɗo joni noon ɓayɗi andi gayni bonde ɗin fof fuyi pottinoke ɓayɗi andi gayni bonnude yogaji no ɗo yahay ɗi 4 personnes ko ɗi ɓurno soñjude goɗɗo garda e si min e Amadou Amulo meɗe wondi ko toon ɓe feroto wokalji e téléphone makko hay kanko Amulo inna nombaji yimɓe no addandela wokalji kanuɗi e fima fema andi la jiñi moggo mi amiti yimɓe no ferade ɗo ko kani e pire ɗi appel ji ko mon to woni iwrude mi ana mi jiɓo ko hombo mi andi ɗulle ko anduɗo lan ha woni ferade ɗum woni wadde ɗi yayɓe 4 personnes ɓen ɗon min pottini seytaneji ɗin ɗum ala ukkade yomin kontin kanko Amadou Amulo e président on Doumbouya e Moussa Maurice e président on Doumbouya e Kambel wayi haray enen ɗon ɗe wawi darude ko honno feƴƴinirten e Amadou Amulo millan iwtiri ɓawo mon onon daare ko kilasuɗe wo e waɗira e noon sen inni en fillitoto neɓu koye ɓurta e moninde sina ɗum no wodi komi sifoɗo ha janko joni noon komi faaba koye wallinten tamen mintin habbo nombaji minen andi sa min ari ɗo meɗen andi fendo hiɗa songi a tampino ha ɓurti ɓawlugol fuu sa ala heɓude joni a faami joni donc an ko après goldugol e Amadou Amulo ani ko aɓulon kon ani si hawre fi hawre monde ha fewdo ɗo ni si meɗen golludude min e Amadou Amulo nun hani haray no lam ɓeyditi kadi ɓuri ni haray lam ɓeyditi ɓuri ni ɗum ɗon kan ɗon fewnɗo men ɗiɗo noon haray no fewnɗo meɗen immi ɓurayno ni fewnɗo men ɗiɗo noon men ni siti yomin fuɗɗodu golle ɗen men gollida ara min tewtaki ɗuma awi seytaneji ɗo yawno woli komɓe wonno wolde ɗum ko homɓe noon ɗawa wolde inde maɓɓe ɗo homɓe wonno yaade ɗo wola nawala Amadou Amulo message vocaux ji on o jaɓatano lan hollude koɗon noon majji na ɗum wonde ka téléphone makko nombaji fema yimɓe no addanala wokalji ɗo kanuɗi fo ma nani oron kala no wowlande ay ko kamɓe jangi na ɗo wolnayno min ko ƴoyre nden ɗuuɗi buyi ƴoyre nden lan jogui sakuji min haɗi mi janga arayno aduna ɓeyditete simi jangi o ɓeyditete mi ɓiƴotono ma yajine min tawi yomi waɗane ƴoyre nden noon lam mari sakuji sina ɗum kañum Amulo si ɗum arino nombaji andi ko kaari jombo windiɗo o innima ɗum
kono mi wonde mi yeyamulo no wala katali fo yimɓe no addani mo wokalji woɓɓe goo no adda ton inna minen na ya waɗan men mo artiste minen sa ekkintinno mo o jangi minen ko ya ekkitan men o janga nun minen ko ɗum welayno men na ya waɗan mo artiste ma inna minen ngal amen fop petti minen artiste jo ala ton ko ni eni cirkita a yo ɓiɗɗo an ko ɓe falano amulo falno lan ƴettude ɓiɗɗo men fo men yaha o woye ko an tu wonata artiste o ɗo wona ɗum e ɗum minen min ñamata mbuɗi artiste mais watta ɗum e ɗum wowla ɗin piiji joni noon jaka ko fop wano Sékou Ba fata ko ɓe fopet ɓiɓɓe ɓen ɓeyguji pay koye fof jako ko moƴƴi ha ko ɗum ɓe kalannolan ɓe yilti Alaji Massaydou ɓay Massaydou amanno men pita ɗo andi no foti ha pay kun ango no ama nder ton haɗa e amuloji ñi ƴettugo ku watta e mum yimɓe an ɓurɗum ɗum woni puusugo fenande ko min tu wonta artiste oɗa waɗatake ɗum minen ngal amen fop ala artiste min ñamata mbuɗi ɗum minen ko ni e ni ko ɗum mi yeeti on ko onnon mi woni hikkinde yeeso so en inni en ƴetta e ɗin on ko bonna e ɗi lan andi no min wonirno simi yalti ka anna Allah ka hayla go foppu kellay harano weltori lan to wammi mi ay woɓɓe simin salmodiri ni simin salmodiri weltoro ko min salmodiri ko wujito welto o fiyon simi yalti hakke komi hittina ɗo noon simi ari ko amen ɗo tigi ɗiya katti égriji ɗin ɗin no cokammi tun no cokammi attinoɓe jambude la min kon feetuɗo o ko feetuɗo o ko waɗɗo ni hey ni eni hey no o wattorta hey ko affaire ji hey tuubele hey ɗum e ɗum attino wowli ɓay noon haydi ke yaari ni no bambutude ko ɓen ɗo woni ukkade e ɗin corkeji sabo tawno ɓelan innalam feeti ko ni eni si mbuɗi heɓi keta amulo jonnande mi yo ardi e maɓɓe ara ko kamɓe jonnatanmi yo ɓe maranan nani piiji yerno wowlanam abi donc a feeta ida mari hakkil jatigi a ndaari ko moƴƴinani hoore an andi na machine ni jatigi hey ko moƴƴinani hoore an feetuɗo no andi ɗum jamano ni ko a feetuɗo ala hakkil ari ɗon ayi yimɓe no yaqilaga noon ara ɓe acci feetu ɗum feetuɗo no ay jooɗade moƴƴinira ɗum ko moƴƴi ɗum ɗon fof ɗo na e machine moƴƴina reeni huppotako e jungo huppotako e bankowal ɗum ko jooɗago waɗa éponge mowla o yi mowla joni noon feetuɗo no jooɗade heɓa hakki kimpilanji daari motoru ndun hey moyɗa ɗum daari kombo koma ɗum motoru ko mutar yaali hokkila ɗa weltori ko ɗum motoru mutar yaali hokkuma mutar yaali hokkila ndu motoru jatigi añama ko ɗo yotu ɓe yawilan ɗo ha ok goɗɗo kam mum naabuyi hittata jaka ko ɗum mi hayni e pasi mi yalti woɓɓe weltota koyɗe mum heela mais yaa e tourné ji goo yimɓe ɓen ko jokkatame ni e laabe ala no heewi yimɓe serata rawji no doga gurdu bootidira woɓɓe koyɗen heela koɓe bootidirta kon fiya mi yiwgollan harla yalti ɗo sa seedi tum min noon mi ara ko amen ga ko feetuɗo ɗiya 4 personnes ɗa sabotanmi ha ko feetuɗo ko homɓe woni ɓen wolino ko homɓe woni ɓen ko fiitu wota e men min korto karta ɓen koye kañum tigi no andi awulu wolu ko homɓe woni ɓen kadi ɓen no andi innunoɓe lan kon feetuɗo ni min kon feetuɗo hey nomi coiffirta hey nomi wattorta hey tuuɓe an hey ni e ni si cela sabota ɓen tigi fewnoɗo aray no andi ko kañum wowli ɓen tigi no andi ɓay min naali ko wonɗo Konakiri min naali ko wonɗo to ko homɓe no wolwinde maɓɓe ɓen faama koko amen banting e ga woɓɓe ɓe woni ay ko wowlu ko ɗum paɗo woɓɓe ɓen koko amen banting e ga woni kono woɓɓe garay jooɗaki ɗo tigi goɗɗum ka téléphone joni feranade amulo e local ji ɗum e ɗum ka piiji mi anda ɗum ɗo ko anduɗo lan wowlani on par ce que amulo ari andano lan ok o yettike lan kun ɗo haala hum mi andire o ko anduɗo wowlani on kuna ɗum o andatano joni noon mbayi kon fala e waɗu ɓen fof cirkiti o affaire amen ɗin fof cirkiti o tikki affaire on ko ɓen cirkitiri o affaire amen ha ɗum wayi ha probléme o yalti ɓurti kadi tawti kadi garan amulo mi wollanaymo haɗi o jokkanmi ɓayna goɗɗo ƴettinmi on yimɓe an ko ɓen ƴettimi yaynadoye amuloyo walli wondi e o na ɓen haɗi o jokkanmi yimɓe an go ko fenata o no feeti o no wanni haɗi o accita ɓen o jokkanmi min ha so yi mi yiltike noon kono kan kadi tawi o falamayo bonu na ɗum amulo na ɓen ko feroto ko yo jokkinmin ko ɓen ƴettunolan naɓi eyi wondanilan e on ɓen si arino wowlugol o jento haala kan kono na ɓen anda ɓen ko bonnayi ɗum noon miɗo andi no mi janɗiri ɗo min ko karam fayda ko la andi no mi huriri ha mi janɗi la andi modi ok joni min faami ok yapaɗi ngamayi maggi hakkude Allah kara gambel Kambel joni noon mbaji wowli fo woɓɓe a iri mais noon mbaji mais wonɗe taƴutude ko gokkoye wonɗe taƴutude ɗi wala an alakkide mi wala an kon joni wowlude min komi raɗa ɗo nokkeli buyni an anda kono gasi joni noon accumi mi wola mais nan joni komi fala e waɗɗo toujours en fuɗɗi kewtugol nane a woli ɗo fi Moussa Moïse a woli ɗo fi nde yimɓe buyi a faami haɗa na probléme ɓay nan to wonno mi fala kadi ɓeyguma yo ar kan kadi o jooɗo o wowla
ene nombaji me be ngoma hida yidi mo moja ka be be ngo Allah yidi mo ene no wa fala jomugo deuxième femme no moƴƴa ɓeygu goto jogiiɗo ɓeygu goto ara on ɗo yeɗɗa moƴƴa on ɗo mantorde ɓeygu goto ara la yawiti on sino hunnani dépense ɓeygu ɗiɗo bete ara fanɗi ɓeygu goto o tampay seeɗa huppoyay ƴogoyay defay o yaway ronkude ɓiyede hitande ni atayi o ronki kanko tun donc ida fala deuxième femme si heɓi kede ara la yiɗi aray no fayin o ga kadi ala joytimo meɗe wondi seede on kanko tun ino suudu makko ndu ande ida ɓeygu ma awa ko min no mi ƴettata ok mi ƴetta ɓeygu an innayi ɓay nombaji jom mbinola mi muññike hande kadi no o wi ɓeygu ma watta ɗum ko a watta ɗin piiji ene nombaji jamano wiide wono an ala wattako ko gonga mi yettike ma yimɓe no yehilanode hakkude Allah dayi hiɗa looto ñande fineti o mi ñande be ñande min mi loototo siyon siyowal e sabunde e fuuti mi loototo ka suudu somi yehi wañugo warugo jawe ɗen mi wari ɗe mi aray ha ka caango ka mi looto kamɓe largo hakkude Allah nani kamɓe joni komi faala ɓaynan toon ɗo voilà on va appeler ta femme no den ɓeyguma kankadi certainement o mari ko wowla quoi kankadi o mari ko expliqua e nder o histoire ɗo par ce que na an toon ok on va appeler sa femme. On marque une pause, le temps pour nous d'installer sa femme. Et après, voilà, on vous revient. C'est parti. N'oubliez surtout pas, l'émission vous est offerte par les boissons Van Damme. C'est parti. Ce programme vous est offert par les jus Van Damme de chez General Drink. Jus Van Damme, numéro 1 des boissons énergétiques en Guinée. Voilà, c'est parti pour la suite de l'émission Star en ligne. Voilà, vous-même vous constatez, nous sommes ici à Bantingel chez Lombagi. Alors, Madame Marsoude. Aina ndo setini de kori janko bay modimo woli fi deuxième femme lo joni waye setina modimo wono no fala jomugol deuxième femme ya Allah newno on non on ko won lo wiide donc yida modimo wono kadi waye min de na yidi be jono so modimo no yi jomba deuxième femme o jabay dum salata ko sebe joni kom fala ko inene gonno adamawa awa modimo yewtido joni fi problème to suko yi feƴƴu ko yakune makko e Amadou Amulo e piiji bi won kadi kono marlon ko hollon fiilu non harlon ko hoore berne laaɓude nayo wolɗo fi o ngala feere ma fi e voilà hiɗo huloɓe go ko non woniri ɗon ko feƴƴi ko mi sikki no gasara feƴƴi joni ka awa joni ko hedditiɗo ko on tigi ko innata beru nombaji e Amulo ko haɓuno kamɓe ɗon e ko tawtuno nombaji ma ko tawtuno Amulo ko waɗi ha yenna e nder mu'um ko waɗi ha probléme hoygo waɗi ton haray on tigi no tori yapuye o adi kon ɓay alama fayata alama mo majjata haray meɗen tori yapuye hakkude Amulo e nombaji ko ɓe yenna e fi mum yimɓe boy yimɓe amen ko waɗa e mum haray meɗen tori yapuye e nder mum yandi fi Allah haray ko hedditiɗo kon kadi koyo Amulo e nombaji koyo ɓe yafondir Allah dando en haala corko danda en jooɗo waddu kawten Allah dando do en enen e ɓen ɗon torke ma Allah fattike manelaɗo ko feƴƴi kon feƴƴi joni mo ɓe andi joni no si tawi fuɗɗitike ɗo ko honno fi mu yarata mo ɓe andi giɗo mum mo ɓe andi gaño mum moodi ha haray joni ko ɗum ɗon miɗo hiwro kala famjo amen miɗo hiwro kala wonɗo men e hiwde ɗo e nde o saa'i ɗo haray ko ɗum ɗon min adama hawa joni noon ko falodenen onon madame nombaji accaki lan noon ko on wondirɗon e moodi mum on ala on soñjaki fuu so ay foy mi soñjaki hiɗo weltori miɗo muññi miɗo muññi foy mi soñjaki awa ko ɗiconji ko moodi mo to e piiji ɗi moodi mon gerata on ala soñude on yimɓe ko wiyata moodi mon ko feetu ɗum soñjata on min ɓe feetanalan kamɓe moodi mum feeti na min moodi am feeti min ɓe feetanalan donc wiɗo moodi mon no feeti o ko kanko feeti kanko feeti onon ɗo yiɗi miɗo yiɗi gila law to nan ɗum no minnatano yoɓe jombam ɓayi ina kamɓe to woni ko aduna ɗo ina kamɓe tun imminoɓe ɓen no ɓuuri 20 personnes ɓe fopp maɓɓe hiɓe jooɗodi wonɓe Europe wonɓe hen fopp ɓuruɓe ɓeɗo e wonde valeur
kono ɓay ko min e ɓeeɗo windida min ni min ko oɗo ɓuranimmi wusi kapiti min woto mi wakkilo ko feetuɗo ni wimi min ono ɓuranimmi acci delan e makko hande wotoro ni sal ɗum minin saare mais woɓɓe kadi no wiide o nombaji ko feetuɗo ɓeygu makko ɓeygu nombaji kadi ko feetu wo ko feetu ɓe ɗiɗo koni ko gonga gasi alhamdoulillahi rabbi alamina so tawi min miɗo feeti ella ala awa haray feetuɗo ala e aduna o mi wo modi a wo meɗen feeti a feetuɗo ala men fof amin ɓe feeta accaki madame onon ɗon timmi on ala probléme ha modi an kalle ala probléme ɓe feeta mi yiyaade non par ce que andi ko waɗi simi landi on noon buyno wiide fanku konno ɗo innete fode honno fode fanku fode meɗa de émission fanku on kadi jamma no wiide o si a yi on acci noon so a yi on yiɗi nombaji ko ɓay on fof hakkille ala gasi en laala yomin wonɗo kamɓe marɓe hakkille ɓe wonɗo e makke ha mi yaha mi toroɓe hakkille nani joni noon hay goto ala mo wowletake min noon mi wowlata goto si Allah jaaɓi joni noon ka wonno ɗo kawtal ngal ko wonno so jaaki o hersa kawtal ngal hay fus si modi mi wattorike ni yaltera o hersa miɗo muññi soñeta wonkiki miɗo muññi o hersida e modi mo mi hersira ni ka wonɗo o yaada e nombaji kala ka fof kutuɗon e nder quartier on ɗo mi yaada gila law aray ko siko kamɓe wi mi yadata si ɓe inni noon mi yadata masi hon okki on courage ha accepte ɗon nombaji jombi on e hoore koko wona wolle ɗe fof hon waɗ ɗum ɗon hay fus sina Allah muuyi tum ɓay mi hina hoɗo woto mi wondi hoɗo maɓɓe gon ko feere hoɗo amin gon ko feere kono ɓay ina ɓeɗo mi windida joni rapidement expliqué histoire ngu seeɗa ko honno on programme ardi ha yiiduɗon affaire dewgal hen hakkude mon e nombaji o kamɓe inni no faalalan kamɓe hiirimmini honto quartier ɗo ko amin ga ɓe hi'immi ɓe yi'ammi hi'idanmi e payi e jiwoy gore hoy amin ittiri taho ko duɗal komin janggata alɓurana ɗon komin woni paykoy ko ɗon ɓe ari hiɓe yaade ari ɗon fijugol komin janggata ɗon meɗen jooɗi ni duɗal ngal karma ko amin no windande men minen fof jangganako on meɗen jooɗi ko ɗon ɓe siibi menen ɗon fof ɓe ndaari ɓe tawi min kadi dey fi a weliɓe ɓe gila ɗon woɓɓe goo hino hoodi takko ɗon ɓe yeeti ɓen ɓe ni wo moodi min kun jiwun ɗo no welanmi ko hombo heeɓi kun jiwun ɗo on sawi ɓen explique ni ɓe ɓenni wo ko kaariɓe ko to o hoɗi ko janngugol o ari ɗo on sawi o ɓenni amin fi oɗo mi ƴettimo tawi jajiraɓe amin boyi hino ɗon goreɓe amin ɓen nani ɗum ɗon ɓe yeetiɓe ɓe waɗi fijidare o yimi ha min janɗi toujours hiɓe wattande yiila e an hiɓe yeetade kadi groupe an on fi a weliɓe on sawi min ni awa pusi ɓe okkari lande pusi ɓe okkari ɗam min jokkodirari ɓay min hari mi hersa ha on hiyi ha joni goy mi jokkari ɓe de fi ɗum ɗon fi wi'ugol ko fi affaire ɗum ono modi mon ko jiggol laɓugol mi yiɗirɓe ni fi yiɗirɗo modi mon mi yiɗirɓe ni fi Allah hina fi jawdi hina fi fus joni noon ina fi puttere joni noon ko honno marɗon ko yewton ɓe rewɓe hannde par ce que ɗo andi hannde rewɓe winno lagine ɗo kamɓe gorko si ala jawdi ɓe haajaka e makko ko goɗɗum ɓe jokki goɗɗo so jom mbiɓe ɗo hannde ɓe naatika makko o perde tum ɓe sela mo ɓe ɗaɓɓa ka ɓe yaara ko honno marɗon ko yewton ɓen ɓe rewɓe ɗon ɗon dey honno marɗon ko haalno ɓen ɗon komi mari komi haalana ɓe yo ɓe woto ɓe jokku wi'ugol ko fi jawdi tun ɓe jokkirta mawdi maɓɓe yo ɓe terto wi'ugol kadi ko si goɗɗo no mari jawdi si ɓe jombe ko on yo ɓe terto wi'ugo ko si goɗɗo yeehi leyɗe porto si ɓe jombe ko on ko heddi ko ɗuma honno arkise ko Allah okkata arkise on ko Allah lanɗo on okkata ko yon tigi muñño ina yon tigi wi'u fi oɗo ko feetuɗo wota wi'u an a faalaka on wota wi'u fi oɗo o ala a wi'a a faalaka on fo muɗum ko Allah woni ko woni wo ko yon tigi muññoro sabi Allah yiɗira goɗɗo sabi fi o ala goɗɗum min ɗo nombaji hina fi ɓe mari goɗɗum mi yiɗiri ɓe fof simi tawdanoɓe hay welo o few hay welo mi sikkogi hay suudu ndun hina ɗo Allah muyidi men kono ɗo hiɗo weltori ɗo miɗo weltori ɗum ene ɓe woɓɓe noon alaga fayimo haraɓe onde ɓe konngame ɓe jalame ɓenna e ndaari o nacci feetu no jombi mo ɓe wowlno ɗum ɓenni woto mi jaɓuɓe jombammi feytuɗon komɓe wolno ɗum ɗum ɗon mi ala feƴƴi joni wole tun joni min anda andi ɗo so yewti goɗɗo ko kadi heɓa e courage acceptugol e gorko jombomo so tawi gorko hino yalti fi makko hara gorko hino sabotude ka famille ɗum ɗon on boyi wowluno ɓe hulɓinanno fes ɓe wi ko feetuɗo ɓenni ko feetuɗo tomi wakkilo wimi o woye kono noon mi alanala wi'ugol ko oɗo e oɗo wowluno gonga noon mbaji wowluno ɓen andi no andi kañum ko wowluno ɓen no andi min kadi miɗo andi wowlannoɓe lan kono ɗum ɗon fof bonata
bonata ni non ko non dirlo dépense nyande wala to ɓe jonnay lan dépense ɓe soode sako maaro ɓe nyande ko jellanto dépense do wole to wole ko jellanto do lando toon nomi faalira o wono jelu nyande hendo to do ɗum ɗon kadi ko ɓe jirten non ko woltu men anda quoi men fala andugol no gasa wolo no jomen itala men ita dépense fi une semaine fi 2 semaines ha jo la fi o yi patron on do monsieur Bakay ko joma télévision on do ha jo la fi wole ko jolu modi mo jonta on par jour wonde de min ɓe baɓe yasin okke men okke en ɗo 10 000 ko soode maafe 15 000 20 000 30 000 ko ha ɗon ɓe nawa ɓe jonna men non be waday bon la régie PDG, est-ce qu'on peut avoir une somme là pour elle? Est-ce qu'on peut avoir une somme en live? Parce que ça c'est moi ça me fait plaisir et en toute sincérité quand même hein? Une femme qui réclame 10 000 ou 15 000 juste pour la dépense, c'est parce qu'elle aime vraiment son mari. Vraiment. Aramaro no wodi. Donc on se ngebi 10 000 15 000 o yaay ka makiti. Defon. Nyamo kadi ha haro. Do yona nayma. Nya hanya nyande on. OK. Ce programme vous est offert par le jus Van Damme de chez General Drink. Jus Van Damme, numéro 1 des boissons énergétiques en Guinée. Madame Johnny comme fallait wado bay hara menen on inni men do dépense wonde ko 10 000 et 15 000 si fode hey ga kayo fode fanko me wadde émission anani voilà madame joni hara menen men joni on dido dum non hara ko PDG télévision West Africa TV monsieur Bakay ko joni on dido hara dido ko non je dum do fi dépense bay on inni men ko 10 000 15 000 dum do ko non dum do nyama dum do 30 ans hara do nyamude jarama albarka barke Allah joni non ko non jeri na ma jonno modi mon onon do ko ni habe donc onon si kala ko jonno ko ma jonno modi mon kono ko menen fof jeyi donc so hebi goddo on teddinira modi kambe kadi se be hebi be teddinira lam be okkorayla min kadi se mi hebi mi okkoraybe be okkorayla ko don non OK, problème. Alors, vraiment, mais vous l'avez compris, hein, vous êtes toujours dans votre émission Star en ligne et n'oubliez surtout pas, cette émission vous est offerte par les boissons Van Damme. On marque une pause et après, on se retrouve pour la suite de l'émission. C'est parti. Jus Van Damme. Découvrez la puissance ultime de la boisson Van Damme Energy Drink. Le tonus nécessaire qui dynamise votre journée grâce à sa formule unique conçue pour vous procurer l'énergie et la puissance nécessaire. Testez le nouveau goût de la boisson Van Damme Energy Drink avec un goût magnifique. Van Damme est une boisson énergisante qui donne la force et la puissance. Van Damme, votre boisson qui élimine la fatigue dans le corps, booster d'énergie et de concentration. Savourez le goût unique et authentique de Van Damme Energy Drink. Meilleure boisson énergisante en Guinée et la plus forte, riche en vitamines et en minéraux. Elle renforce l'immunité. La boisson énergisante Van Damme améliore vos performances physiques et vous permet d'augmenter votre endurance pour amorcer une journée productive. Offrant une énergie naturelle, Van Damme Energy Drink est disponible partout en Guinée et dans la sous-région. Van Damme Energy Drink, toujours plus fort. De retour sur le terrain. Aujourd'hui, on n'est pas sur le plateau, hein, mais par contre, nous sommes sur le terrain. Voici vraiment l'efficacité de cette équipe de West Africa TV. Hein. L'équipe est fin prête pour vous donner des très belles images et vous proposer des bonnes émissions. Voilà. Alors, on va continuer avec Nombadji. Ouais. Comment on dit, ça va? Ça va. Vraiment, du tout là. Andi ono yiduma. Ko jogi do hakki fetere fendo min ni mi jetta mo hari mo dabbutude baali ko kañum naadata dammi ɗimmi mo min ni lam faala mo jombugo mi tawi mo kadi ɓe janga min ni lam faala mo jombugo o inni mo wakkili ko non woɓɓe noon so winsina na mi wowli noon woɓɓe ari ko ɗum ƴawnanno lan ko ƴetta lamparo ko mi ko wa fo rokkuje pantaloje ay nayi ɓiɗɗo peni e tumbu yimɓe nayi ko feetuɗoni ɓe anda ɓen ɗum e ɗum wowla hulɓinata jaɓo on ƴette yo ko feetɗo o kañum no reni na ko mojo o inna min mi yiya yole no adda jiwɓe ɓe landoto ɓe jiwɓe innata o piyi lan ko ɓe ñamuɓe ha yoni kala piihoy ni min mi wonday ɓe ƴuyna o salo ɓe ara e ammin gadi andi ɓe ƴettatake andi fami ɓeɗo ƴettuɗo ɓe o mayayi andi nene o heeɓi modiɓe tato mayu ɗum sa ƴetti o a maya yaw limoya min nam mi ƴettay tum ɓen awa limoy min nam mi limoyta ha karama ko innano fu moƴƴa misali limoygol andi ɗimbigi fof wolano ɗum fof wolano kono tewtaki wo famille ɓe on goɗɗo si ƴettiɓe nene ɓe o heeɓi modiɓe tato heɓe ɓe heyni
wo be duwa on ti si jetti be kanyum kadi ma ya law o hebata balde tay non ko fenande no tay ko fenande ko fiyo mi accuto mi jetta mo be falanogo min nom o be mi falano mi jinya nano ben dum ila jombuda mo anki ko nanguno on tan woni dubi joli la jombuda be nguma ne bi seeda bay si bibe be fop wuruno haray no meden mari witti bibbe jetato ma jeenayi kono menen ga sa dabborali lekkeloy ko lota bibe be dum awno duudi ga ha colli nyanneebe on o jiga segele on nyama goddo fetere segele nyama goddo segele awa menen a nyannejo ay ko konto andi ko segelere kadi si ari ko gertogal be ngal woni ko pifu sa nga wedditike na bikun don bikun dogi nene jollino a pif amenen ka ko dum no men inni segeleje den da nyondaki be cifoto ma bikkoy koy fop jon ok min fami donc mena non baji kono du wonir na dum bibbe amen fareno la mardo be witte bay ben don fo ko worbe ko goto woni jiwo la marsi ka fetere no worbe ok jon don hada mo jibe fami mena non baji hande men ari fiyo émission do ko ndu marla ko yewta be wombe ma suivu gollo ko ndu marla parce que buyno moni be ne men non baji yar me de yidimo o fuddi yimo gollo tun joni o bonni musique on joni o ala me yimande men ala moyde Conakry men ala moyde ka concert ji wobe na ebo non baji perdi o non baji ko hudado kon marla ko wala illa way sifanade on no me wondiri men fo mabbe bay fewno do berdande jawa seytane no mayi taw seytane no mayi la way sifade hara bernde monaki do haye hunde mi wola naw isori hoy songo foppu no me yaadi isori hoy songo ko accudo no la me jonno songo mi wola be fo mabbe honno woniri o je simoreni awa o tawale way ko hakkune makko e Allah mi to nyamo o to min gadle mi to nyitota ko jonno kon fala wadu mi tata ko inna minna mi manto minna mi do haari mi nyami inno mi do wela jonno mi wiata bay jonno atorike ya fuye ko mi konta ngon koy pi hoy dum kono se on inni joni ko bayara atorike ya fuye kono ka kono marra ko wala kono falla woli be genti ma wol be genti kono marra ko wala no aray ko fita on humpa mada parce que haray min e Amadou Amulo aray si me mojjintini Amadou Amulo e président on e Ankambel e Moussa Morisi lambawo mo haray ko onon darata hombo jokkatam Alassane Songo o rewni lampi hoy buy do faala mi lintana e mi monanaki mo non kanko tigi hakkunde ngi Allah mi to nyamo go taw ko suudu ko me wonno don ko min lotinteno dum mi arti sijo ko min ladata lota dum ara be towni ko dembe mari goje ko min ladata lota duusu on kadi koko takkitete ara no heewi ha no hibbiti ala ko jode wonde kadi o jettam mi o halfino ya ko zen jogo inna ko nyame ala mi yawka ben mi wona don Amulo anda no sare o inna o mi tawa yara o anda on kadi ko bonni no data la min tigi me yewta no mbaji ko no wonirda mi wowlanamo o jabata kanko ko songo o noddata be wowlida min o noddata no lan ko min o landoto no non no walirda min na omo ayninda mi dey no danki ma omo ayninda mi bonni o jabata ko o to o noddata ok joni kom fala e wadu joni no abitu ngake kom fala joni e wadu bayara joni problème o arrangé te woni ara bay sa weliti Amulo angi Alassane Songo kadi ko on gollide na problème famudire ka on don piiji didi no wondi jatigi a andi si oɗo ko irotoɗo ma on tigi ko kañum woni bonɗo oɗa noon no ñawdi a faalama wadde mo dépasse wano ni joni andi min la wi'e la ñawdi mo wi no ñamude lan tinata wonduɗo e jinna inni no addude e an ɗi tinata oɗa noon joni yanayi jaka mo mari jinnaji seeɗa andi fi honɗum mi mo yana laabi buy hara ko min jogitotomo ha yawta joni kom fala e wadu awale ko on hara abudum kom fala joni e wadu jatigi o waccayno mi wola men gayni andidirde moƴƴana ko boni mi woni wolde mo tawi min mi to ñammo e seeɗa joni kom fala e wadu ni o yani o yedday o seytinayi o yanayi joni kom fala e wadu bara o moƴƴi bay sa yo diwti ara yo anda ko mbo yiimo joni non kom fala e wadu bara o moƴƴina e woni e ko innatammi abbo tun nombaji bara joni koye moƴƴu fala len hara e sel ɗon joni a ñamala Amulo so welditi a Alassane Songo on golda on ƴawrda on jolda harande kadi probléme o lanni joni noon ko numarla ko yewta jamma on kay mission ɗo min e Alassane Songo on o jokkam mi hino ko faɗɗete ɗo inni ko mi woni ñannejo non mbaji mi wata jokkidirde ɗo awa joni sella joni firu ɗo mi wata mi fala joni ya sellu noon Songo ala probléme aray ɗo ha e otoal ko yimɓe huɓɓi uddita nga yalta tutta fiifo inna non mbaji abola tun joni non mbaji komi fala e waɗ joni selen fi affaire Alassane Songo innu ɗo hennayi joni nene min ni fi hondu o sin fillitike non mbaji no sellu noon ko seytane to non Songo wattari peeji maintenant ko fala e waɗu non mbaji jento noon mi wola de wondude jatigi kono on ɗon dey jento noon mi wola mi fala a sellu fi Songo kon da wolde ɗon sellu no maintenant ko fala e waɗu jento halan kan kon numarla ko yewta jama o hande ka émission ɗo non population on fopp ko menen e Amadou Amulo yimɓe ayɓe e bomɓe ukki korto karta aɗi jaka sike gilɗi waɗi korto kartare kono joni an Amadou Amulo accidiran en hakke accanan hakke min kadi mi accanima hakke
aray yennunoɓe Amadou Amulo piiji fof waɗimo ɗum e ɗum aray onon famɓe an accire ni on jarama min e Amulo joni mi welditi Amulo kadi yennunoɓe lam fi makko aray min mi accani ɓen yomi wawu kontinde golle amen ɗen min e Amadou Amulo kañum e Alassane Songo on bonni yewtere nde no o kupila seeɗa ɓay min la andi no joni no mbaji selu affaire joni wolu jatigi min mi wata ɓattodirde e bon ɗon mi laaɓante mi ɓattodirta e bon to on ti yanayi si on ti tawi ko ñannejo o wi o ñamilan o pitoto so wi o fiɗa lan o yanayi joni noon o yalaɓa moƴƴa o ɓattotolan tun o ñega o ɓattotolan tun o ñega o hukkidira e men na o jaɓay mi ñama kadi ara mo sabotanmi kadi inna lalluɓi no sellu no joni no mba joni no ɓeyaɗa ɓay goɗɗo o laaɓa ha min ɓattodira e tun o yana si on ti ko bonɗo ha innino arde an on tigi nawnayi an gaɗa metti yewtugol joni jen famodira haare par ce que ɗo neɓata clôture en émission on e minen mi weldike moƴƴa par ce que min yi Conakry min ari ha Bantingel ɗo e waɗi interview on voilà e rapidement no kadi yimɓeɓe yurtoɗa ka way wona hombo joni min an accumi contenawɓe mi woni e ɓaawo mum ɓen ka mi wowlino ne lan e ɓaawo président o laamu ngun président Mamadi Doumbouya président Mamadi Doumbouya lan e ɓaawo makko e Moussa Moïse e Kambel e Amadou Amulo aray ko onon ɗo woni ndarude ko homɓe wattidimmi e mum wawɗo janngude feƴƴito ɓaawo Kambel feƴƴito lanɗo on feƴƴito Moussa Maurice feƴƴito Amulo en suɓay ɗon feƴƴitiɗo ɓen ɗon ko tigi ɓen ɗon laaɓinay fof si on jokkay men mahin ko onnon mi noddi on imminay ko jokka men aray waɗi ɗum millan iwtiri ɗon ko ɗon min mi hayni ko innu ɗon mi o so inni o waalo ɗo mi tallo ni e kapon mi waɗay ɗum so inni yo minmo mi daro ɗo ha weeta mi waɗay ɗum ko ɗum min mi hayni ɗo acca tok layeri I listen to you. Ok, il n'y a pas de problème. Vous l'avez compris, hein? Yes, I love all people. Fambe an fo lan salmina sukaɓe e jiwɓe e mawɓe lan hiwro on fof na la hiwro Mutariyali Mutariyali no salmine Fatako Fatako Habibu Fatako Mutariyali no hiwre Habibu Fatako no hiwre Alassane Songo Mamadou Sonoko Mamadou Sonoko Mamadou Sonoko imo hiwre Sonoko Mamadou Sonoko imo hiwre imo weltana d'accord way famɓe an fof lan hiwro ok oya Songo no hiwre Songo famille ɓe foppu maɓɓe Songo no hiwre Abdoul Belil no hiwre Songo eɗa salmina Abdoul Belil a hiwre ceerno kadi ɓen fof no salmina ko en goto kono fewdo ɗo on noon ni min koye jungo laamu ngu e Moussa Maurice e Amadou Amulo ko Moussa Moïse na Moussa Maurice e Kambel ko ɗon mi woni ok donc onon darata ko honno formirten kadi no guerdire voilà vous l'avez compris hein on va très bientôt clôturer cette émission mais non mbaji ɗo en clôturer émission ari darɗa ɗo a hiwroɓe fof voilà madame no mbaji kadi no Aissa Kindia no hiwre Aissa Kindia ta hiwro on hokkatamo yoro juuɗe trop ay ko olle si yilan hara no doga jaɓɓolan faale lan hay bambude mi sikka o yiɗan o mi yiƴata no kuulolan o fijira e lan mo enda sikka mi jombumo o korte mbuɗi mi jonnade de min awa so jonni min mi endaki kono o fijira e lam mi yeyno woɓɓe no min tumbodirta noon la reni guite la mari hakki buy ok kon ɗon mi e artiste ɓe ɓurata rosude ara e a wawa si ko min jombimo si min tumbodiri ɓay wonde min artiste 50 50 harayno toon kono Aissa Kindia yi elan gurdu no mbaji andi no foti voilà donc ara c'est madame no mbaji voilà are darɗon ɗo on va clôturer l'émission yo addu o jogo ɗum ɗo ma jogogol est ce que no ɓeygumano so jogogol ɗum hulɓinaki madame ɗum on hulta on hula ɗum ɗo ƴettu ɗum ɗo mi jogo voilà fewtire gayno caméra ɗo no mbaji ɗum a jogoto ɗum ɗo ɗum ɗo kon ko kafani tomi jogo ko holi kafa ɗo ɗum voilà ɗum hulɓinaki no mbaji ɗum ɗo hulɓinaki hande ɗon en ari e yaali kam jola seeɗa voilà donc c'est un peu ça voilà vous l'avez compris hein, il est temps de fermer portes et fenêtres de l'émission Star en ligne
Aujourd'hui, on a effectué un grand déplacement de Conakry à Bantingel pour réaliser cette émission avec Nombadji. Vous l'avez compris, hein, plusieurs choses ont été vraiment énumérées dans l'émission. Alors, mille merci à tous ceux qui suivent cette émission en aparté. Rapidement, en un mot. Ouais, do jon ko mi do awul go ko salmingo population on fo salmina laamu ngun e laama be ben fo way ara mi yuri ke be fop ko nene goto baba goto lang iwtiri bawo mo ara jama seytinobe fo itte joni. OK, y a pas de problème. Seytinannobe amulo itte, seytinannobe Nombadji itte e woni nene goto baba goto. Ça marche, voilà. Fewndo seytane on ala madame tira d'autres photos, après tire une photo, photo goto clôture l'émission, on dar don temps. Voilà. Voilà. Afar to be nguma. Afar ta ko be nguma kay da afar go. Wagara campbell. Atto don to voilà. Allez photo al fetu ngallo, voilà. Voilà, c'est bon après voilà un selfie hein. Restez scotché hein. On clôture l'émission comme ça. Voilà. Nombadji. Nombadji da Paul non de. Kalo be da ka andi sengo go ko fore sen, sengo go ko mi kisijo, sengo go ko mi maninka, sengo go ko mi pullo, sengo go ko mi lione. Donc a jilli. Kono birame o ko mi wakilido, ko mi artisijo, ko mi coiffeurjo. OK. Ko mi wallino fello jawe donso. OK. Merci beaucoup, vous l'avez compris. Il est donc temps de vous dire au revoir.